reporter Adam Sàlvia. Per què? Doncs perquè la setmana passada, a principis d'aquesta setmana, estem parlant de les agressions que estan patint els funcionaris de presons. Hem connectat 2 setmanes seguides amb la Mireia Falcó des de Lleida, 3 setmanes seguides per aquest tipus d'agressions, però ahir va tindre lloc una altra agressió, però no a Lleida, sinó a una altra presó d'aquí de Barcelona, exactament a Quatre Camins. Adam, què ha passat? Doncs sí, Miquel, bona tarda. Ahir un funcionari de presons va perdre part d'un dit a la presó de Quatre Camins. No és l'única agressió que ha passat a les presons catalanes. També dilluns a la tarda, quatre persones que treballaven en aquesta presó, 4 funcionaris, també van resultar agredits per un presoner. Jo ara em trobo amb l'Alberto Gómez, ell és el coordinador del sindicat CESIF y treballa també a Brians 2. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adam. ¿Qué reivindicáis desde vuestro colectivo? Esto es una vieja reivindicación que viene de tiempo atrás, no lo podemos considerar como un hecho aislado. Todo esto empezó en la crónica negra de los últimos días, el 31 de octubre, con una salvaje compañero de Ponent en Lleida, y este lunes, como bien dices, 4 compañeros fueron agredidos en Brians 2 y ayer la salvajada máxima fue que un compañero perdió una parte del dedo por un mordisco de un interno. Y claro, esto no lo podemos catalogar como hechos aislados. Hechos aislados sería decir que ocurrieran uno cada cierto tiempo, que sabemos que el riesgo cero en nuestra profesión no existe, porque convivimos con sensibilidades, con sentimientos y con estados de ánimo que en un momento determinado pues pueden explotar, ¿no? Y eso nosotros lo entendemos. Lo que no entendemos es el vacío institucional que sentimos, el poco respaldo que tenemos por parte de nuestros responsables. Bueno, sembla ser que ens ha fallat aquesta connexió amb l'Adam Sàlvia mentre ens estava explicant aquest problema que ha tingut a la presó de Quatre Camins. Sembla mentida. Un pres va mossegar amb un funcionari i li va arrencar un tros de dit. Imagineu-vos com hauria ser aquell moment. Bé, nosaltres ara de moment connectem amb la Lola Sorribas, que és la nostra redactora.